nekk ci yeneen déedéet na boroomam xam ne su fekkente ne pare nañ ci lii nga xam ne dañ koo tënk jàngal ñu ko jox ñu ci ndigal nañ ko def boroomam nag boyal nañ ko ginnaaw loolu moom moo xam nag lépp loo xam ne bëgg na ko jaamu yàlla fii ci xadara bi ziyaare ko Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala boroomam nag boyal nañ ko moo xam lu mu mën ak kàttanam fu mu yem moo xam nag fukki junne salaatul fatih wala juróomi junne wala fukki junne wala fukki junne ak ñaar ba téeméeri junne salaatul fatih lépp loo xam ne mën na ko boroomam mun na fay nekk di continuer ziyaaram boo xam ne moom moo koy defal boppam kadi wona kadi wonde ko sa woni zawiya tan mbaɗa ɗum sa fayi jippel ma tan goppa aɗa an kadi woni salatul fatih tan ɗo mbawɗa wonde fof ceerno wi kadi ganden wona wonde so tawi joomum woni e zawiya he tan ɗon tan woni ko wonata e janngude salatul fatih lima wuli omo juuro ceerno wona so yalti zawiya o hankkadi koye haajuji makko tan o wonata o wonta janngude salatul fatih o sikka o yalti hankkadi e golle ɗe ala kono mbirɗen ni gila lawol e wonde neɗɗo so naati e wuuro he ceerno ne hewno yamirde ɗum wonde neɗɗo so naati e hurum he tuggude e aéroport ha joni ganden hankkadi gonɗen tan koye juurade jomum so tawi woni e zawiya he yo won hen so yalti e zawiya o so fati nokkuto yo won hen yo won tan e jokkude da iman kala nde ganduɗa o wona poftiɗo so ummima kadi yo continue tan ko hen tan wonete eyyi en kabrino kadi wonde hay so tawi jomum andi hay so lawol mum wondani hen salatul fatih lima ohli kañum kadi ene jangge e nokku foof ene jangge e sifa foof ene jomum wawi to ene jomum woniri foof hay so tawi jomum ko leeliɗo yo wona e janggude bila adadin wona hen taw ko ñiɓɗo hen tan taw ko ñiɓodirɗo hen eyyi ceerno neena buñu fogne tamit salatul fatih